Došli smo do dela obuke za programiranje. Za razliku od ostalih delova obuke gde se zahteva neki fizički rad, ovo je, ono što se kaže, malo gospodski posao, pošto ćemo raditi samo za kompjuterom. Ja ću koristiti PC, a vama preporučujem da koristite laptop, jer ćete laptop nositi napolje kad budete puštali vaše kensetove, odnosno laptop će vam biti zemaljska stanica, odnosno Arduino to je mikrokontroler sa receiverom, to je prijemnikom, će biti prikačen i napajaće se iz vašeg laptopa i slaće podatke na vaš laptop i to će predstavljati zemaljsku stanicu. Tako da možete ponoviti proceduru i na PC-u i na laptopu, ali laptop ćemo u svakom slučaju trebati za kasnije. Ja ću koristiti PC, na laptopu već imam instalirano sve, tako da će mi sada biti lakše da vam sve to pokažem. Da bi mogli da programiramo mikrokontroler, bez obzira na to da li je u pitanju mikrokontroler Kensata ili mikrokontroler zemaljske stanice, moramo da koristimo neki softver koji to može da uradi i u ovom slučaju, pošto koristimo Arduino klonove, koristit ćemo Arduino softver. Da biste instalirali Arduino softver, jednostavno idite na ovu adresu, prikazanu gore, ali ta adresa će vam pisati i u priručniku, odnosno bit će vam poslata na e-mail. Kada otvorite ovaj prozor, samo pritisnite ovdje na Windows installer i faktički možete krenuti sa instalacijom koja je ništa drugo nego praćenje samo određenih koraka. Brzo ćete instalirati i nakon toga će se na vašem ekranu pojaviti ovako jedna ikonica. Ono što ne bi bilo loše da uradite pre samog programiranja jeste da fajlove koji su vam poslati na e-mail, odnosno bit će vam poslati na e-mail, skinete, to jest downloadujete na vaš kompjuter, zato što će vam trebati u samom programiranju. Možete otvoriti ovako neki folder ko što sam ja otvorio, recimo Kenset 2018, i tamo downloadujete te fajlove. To su fajlovi library, receiver i transmitter. To će nam trebati posle tokom procesa programiranja. Takođe će vam trebati kabel USB sa različitim priključcima i treba će vam da razmontirate vaš Kenset. Ovo vam je dobro poznato, to je ono što smo radili. Iskoristite pomenuti kabel i povežite ga sa vašim mikrokontrolerom na ovaj način. Jednu stranu prikačite za mikrokontroler, a drugu stranu prikačite za jedan od portova vašeg laptopa ili PC-a. Nemojte se iznenaditi i izbuniti što meni ovako izgledaju portovi. To su isti portovi kao kod vas, samo što sam ja morao da ih izvadim iz mašine zbog dodatnog hlađenja, jer je ovih dana jako toplo. Znači to je upravo ovaj ovdje port, tako da vi samo ubodite kod vas. Primetit ćete da Arduino svetli i nešto treperi, neke LED dioda, to znači da je živ, to znači da radi. Idemo dalje. Pokrenite vaš Arduino program, kliknite 2 puta i on će nam prikazati njegov radni ekran, radnu površinu. Evo, šta možete vidjeti? Možete vidjeti jedan prozor, malo ću ga povećati, jedan prozor sa nekim informacijama, ali u svakom slučaju, pošto sam ja već bio nešto radio, ja ću staviti file pa new, da bi mi izašao jedan, da kažemo, blanko prozorčić, da bi vam pokazao šta treba da radite.
Znači, ovo je radna površina. Prvu stvar koju treba da uradite jeste da odete ovde na Tools i da izaberete Board. Board u ovom slučaju je Arduino Genuino Uno. To označite i ponovo idite na Tools i odredite port. Port je upravo ovdje gdje smo uboli naš drugi kraj USB kabela. Ili COM1, ili COM4, ili COM ne znam koji će biti na vašem laptopu ili PC-u. I isprobajte. Ukoliko pogrešite tokom programiranja, prijavit će vam sam sistem grešku pa ćemo to popraviti. Recimo da je COM1 u ovom slučaju kod mene, nisam ni ja 100% siguran, i ovdje u ćošku vidjet ćete da piše Arduino Genuino Uno on COM1. Ako je stavim COM4, bit će on COM4. Tako. Idemo dalje. Ovdje imate neke funkcije, imate Verify, Verification, to je da proverimo sam kod, da li smo ga dobro napisali. Ovdje imamo Upload dugme. Upload dugme je veoma bitno jer kad napišemo neki kod, samo ga pritisnemo i onda ćemo ga uploadovati u naš mikrokontroler i tako dalje. I imamo ovdje još neke stvari, Open Save, neke prečice ili New, isto funkcija skraćena koju sam ja koristio malo pre. Pređimo na programiranje. S obzirom da mi sada radimo programiranje mikrokontrolera CAN-SAT-a, odnosno programiranje transmitera ili predajnika, ono što ćemo uraditi jeste uradit ćemo file open i naći ćemo na desktopu, odnosno onaj folder koji sam rekao da sačuvamo, CAN-SAT 2018, naći ćemo ga ovde i pošto sam rekao da radimo transmitter, otvorit ćemo ga, doput ćemo kliknuti na njega. Ovde će nam pokazati da file transmitter needs to be inside SketchUp folder name transmitter, create this folder, move the file and continue. OK. I kao što vidite, odjednom se pojavio taj novi prozor na kome piše lep mali naslov transmitter i svi ostali neophodni podaci vezano za njega. Znači, u ovom slučaju mi ne radimo programiranje, mi radimo klasično copy-paste. Onaj ko hoće da se pozabavi malo ozbiljnije programiranjem, može da izuči ovaj kroz priručnik, kroz neke druge stvari na internetu, neke druge literature i može ovo da menja. Ali u našem slučaju nema potrebe da se bilo šta menja. Ovde možete počitati šta je šta. Najvažnije od svega jeste da shvatite šta smo mi sad uradili. A to je da smo uvukli nešto što je već gotovo i da faktički moramo da napravimo ovde neke male izmene. Prva izmena koju treba ovde da se promeni jeste set spin D12 as the TX pin. Ovde piše 4. Znači, mi umjesto četvorke ćemo pisati 12-icu, jer tu smo uboli, ako se sećate, evo da se podsjetimo, ovaj drugi kraj ove crvene žice, evo ovde, 12-icu. Vratimo se na programiranje. Ovde imamo neku poruku koju će sad slati naš CAN-SAT, recimo da je hello, vi možete da napišete šta god hoćete i ove ostale stvari ne morate ništa da menjate. Faktički možete pritisnuti sad ovo dugme Verify i kad ga pritisnete vidjet ćete da se ovde nešto dešava i faktički će se u ovom prozoru pojaviti, ako je sve u redu, sledeća informacija. Evo, ovakva. Da nije u redu, bilo bi crveno i tako dalje. Faktički smo završili. I sada možete samo da pritisnete ovo dugme Upload i ponovo će se nešto dešavati ovde, kao i na samom Arduino. Još nije završio, još ga puni.
S obzirom da ovako dugo traje punjenje, vrlo lako se može desiti da smo upravo pogrešili taj com. Dakle, dobra stvar u čitavoj sad ovoj obuci vezano za programiranje je upravo to da sam ja ipak pogrešio com i da sam morao da prebacim sa jedinice na četvorku, što je dobro. Znači, desilo se to, promijenio sam na četvorku, evo ovdje to piše, i ponovo ću pritisnuti ovo verify dugme i pustiti ga da proveri. On je verifikovao sve, kaže da je u redu, i sada ću ponovo pritisnuti dugme upload i sačekati da on napuni. Kao što vidite, završio je sve, nema ništa crveno i ovdje sada nešto velikom brzinom blinkuje, a velikom brzinom blinkuje upravo taj transmitter, znači deo koji LED dioda koja prikazuje da šaljemo podatke. Ona jako brzo blinkuje iz ovog razloga, što ovdje piše delay 200, a short gap. Mi možemo povećati, evo na primjer, na 2000. Na 2000. Pa ponovo verifikovati. Kaže da je sve u redu i ponovo ga pritisnuti upload, da ga on uploaduje na mikrokontroler. I sad možete vidjeti da je ta LED dioda koja je veoma brzo blinkovala, sada mnogo sporije blinkuje. I tako dalje. To nije loše iz više razloga. Na taj način mi upravljamo koliko često hoćemo da nam se šalju podaci, možemo da štedimo bateriju, ne moramo, ako bude brže slala, odnosno bude mali razmak između slanja podataka, baterija će biti brže potrošena. To je sve uzročno posljedično i zato treba voditi računa šta mi u stvari želimo. Bitno da shvatimo gdje se to mijenja, da to možemo da uradimo. U principu smo sada završili programiranje našeg CANsata. Sada ćemo preći na programiranje naše zemaljske stanice. Prije nego što krenemo sa programiranjem zemaljske stanice, upoznat ćemo se sa delovima zemaljske stanice. Imamo mikrokontroler, isto kao i onaj za CANsat, i ovog puta imamo receiver, odnosno prijemnik. On izgleda malo drugačije, ali isto ima neke pinove i ima antenu 17,3 cm. Okrenut ću drugu stranu da bih objasnio pinove, pošto će oni biti potrebni za povezivanje sa mikrokontrolerom. Kao što možete vidjeti, prvi pin skroz gornji je ground, piše GND, a skroz donji je VCC, znači to je napajanje od 5 V. Ova dva središnja su data, odnosno za podatke. Možemo upotrebiti bilo koji od ta dva. I tako ćemo i ubadati u mikrokontroler. Ono što je bitno da znate, da iako smo u ugovoru stavili dobijate ukupno 3 žice, dobit ćete 4 jer ne želim da se mučite oko ubadanja, direktnog ubadanja receivera, odnosno prijemnika u Arduino, u pinove, kao što je to bio slučaj na primjer kod CANsata. Zaista nema potrebe za tim, malo više pinova, malo je nezgodniji raspored, pa će dobiti još jednu više žicu. Pa uradimo to. Evo šta sam uradio. Crnu žicu sam spojio sa ground, sa GND, skroz desnim pinom i ubo sam u GND, ground mikrokontrolera. Zatim brown žicu, skroz leva, sam spojio sa VCC, znači sa ovim ovdje, samo moment, sa VCC, znači skroz levo, i spojio sam ga sa mikrokontrolerom na 5 V. I ostala je još crvena,
kao kod CAN-SET-a, iskoristio sam jednu od ove dve, jedna od ova dva središnja pina, crvena, i spojio sam ponovo sa 12-icom, sa pinom 12. Tako da to sad izgleda ovako. Sada ćemo je povezati sa našim kompjuterom i programirati. Dakle, ponovit ćemo proceduru povezivanja računara, tj. kompjutera, sa mikrokontrolerom preko USB kabela, kao što smo to radili za CAN-SET. Evo ga ovde. Prikačili smo ga. Svetli Arduino, dobija struju od kompjutera. Sve smo isto radili i vraćamo se na naš program. Ovdje stoji još uvijek onaj otvoren. Ponovit ćemo proceduru. Znači idite na File, Open i ponovo u onom našem folderu čuvenom CAN-SET 2018 ovog puta izaberite Receiver. Dva put kliknite, ponovo će se pojaviti ono obaveštenje. Vi kliknite OK i otvorit će se novi prozor poseban koji u naslovu ima reč Receiver. Kao što smo radili i tamo, potrebno je nešto da promenimo. To je ova čuvena četvorka, da stavimo na 12, to što je pin 12 u pitanju, i možemo da vidimo šta tu još piše. Tu su neke stvari vezane za primanje poruke koju smo tamo definisali, mi smo ostavili hello, pa ćemo vidjeti šta se dešava. Hajde da pritisnemo dugme Verify, da vidimo šta će se desiti. Da li će pokazati da je sve u redu, evo on sad ovdje nešto radi, pokazuje da je sve bilo, sve je u redu. I ostaje nam sad samo da pritisnemo dugme Upload, pritisnuo sam ga. Ako je COM u redu, to je 4, u redu je, kaže da je sve ok. I naš mikrokontroler, vidite sad malo drugačije svetli stalno. Sad, za razliku od napajanja CAN-SET, nama ostaje ovako priključena zemaljska stanica. Znači, bukvalno preko ovog kabela, samo što će biti laptop, stalno stoji ovako prikačen mikrokontroler i receiver. Znači, u čitavom sad ovom, da kažem, podešavanju zemaljske stanice, to je to. Vi možete napraviti neko postolje, možete napraviti neki držač, ali jako je važno da ova antenica bude stalno uperena ka samom CAN-SET-u, znači da bude vertikalna. Jer tako se signal prima najbolje. I to je suština stvari. Znači, antena CAN-SET-a će stalno biti okrenuta na dole, vertikalno, zahvaljujući kontroli položaja koju ima svaki pravi satelit, to je takozvani attitude control. U ovom slučaju je to nama sam padobran. On omogućava da CAN-SET bude stalno, odnosno antena CAN-SET-a bude stalno uperena na dole. A vi fizički napravite da ova antena od receivera bude stalno usmerena ka gore. I mi ćemo faktički malo i trčati za našim CAN-SET-om, će ga nositi vetar, tako da dobijemo signal bez problema. Faktički to je to. I na kraju došli smo do onog finalnog momenta, najvažnijeg, da vidimo da li smo sve uradili kako treba, odnosno da vidimo da li CAN-SET emituje ono što želimo, odnosno da li zemaljska stanica prima ono što je CAN-SET poslao. Da vidimo kako se to očitava i kako ćemo mi to na terenu da očitavamo na našem laptopu, na našem ekranu. Dakle, šta sam uradio? I dalje mi stoji otvoreno na ekranu Arduino software i piše receiver, i to je namjerno tako, i tako će biti kod vas na vašem laptopu. Što se tiče CAN-SET-a, on je uključen, napajanje CAN-SET-a ide preko baterije, znači zamislite da je u flaši, sve svetli, povremeno ćete vidjeti da blinka jedna od LED dioda koje smo podesili, ono je tamo, ona je RX. I imamo ovdje zemaljsku stanicu, isto sve povezano, sve svetli, ali napajanje ide preko računara, odnosno preko USB kabela, odnosno preko vašeg
laptopa. Šta treba da uradimo? U softveru, Arduino softveru, treba samo da pritisnemo ovo Tools i u padajućem meniju da izaberemo Serial Monitor. Serial Monitor izgleda ovako i ukoliko je sve u redu, a sve je u redu, reč Hello koja šalje naš genset ćemo očitavati na ekranu našeg laptopa u intervalu koji smo mi tamo odredili. Možete se igrati, ovdje piše koje je baud rate i tako dalje, to ne morate dirati. To sve možete malo izučavati ako se igrate kodom. I to vam je u principu to. Znači sve radi i to je najvažnije.